sibai ule wen hi jun nili sang ni le somni pani inrin ni nia karen ni state reson phur sipai motor injui bai ni in sipai pangan thia sipai motor pali kang chia in motor pani le ral thuam ten khom sak karen ni state bola khe taung si patanga phayu so taung si lampan military council reson phur motor somli injui chu meni somthu matanga jun ni thum thleng karen ni army KLA karen ni national defense force KNDF tang kopten nan phe khwale thale kho inkara anlo baya sipai panga thi in motor pali kang chia sipai motor pani le ral thuam ten khom thu karen ni joint force ten thu chuan siam meni somthum le ni somthum pakhat khan nan phe khubula inkara chuakin firfiak sipai te motor pakhata kang chia chutiang bokin jun ni kharle ni ni po khan thale khobula sipai motor injui te hi karen ni joint force ten baile a sipai panga thi in liam thanem takan om ti sia tani chuba ka jun ni thum khan firfiak sipai lamanan tur zok awangin thale khwale nan phe kho phani chu thlona tanginan ka puya jun ni ni nia in baina chuan karen ni joint force ten sipai motor pani le ral thuam pali drone ka thakna anti drone jamar pakhat ral thuam lian silai mu le len main then khatat khoma jun ni thum jing lama po phayu so township tano kolo khobula firfiak sipai motor injui tele karen ni joint force te in baile in sipai motor pathuma kan chiat le thu KNDF information department ten thu chuan siamani ta thong township in kana military council lama deputy battalion commander pakhat thi in LIB pakuana Russia ram return sipai captain chojin la tale sergeant pakhat KNLA joint force ten an mana Russia ram return sipai captain chojin la ta chu lawina khurna sa Karen National Union KNU brigade khanna area ta thong township wi yo khwale thong bole kho inkar operation nei firfiak military council sipai tele KNLA joint force te nimin pia jun ni ni khan an inka pa military council lama deputy battalion commander pakhat telin thile hliaman amnuala Russia ram return sipai captain chojin le tale medical sergeant pakhat anung chungan man thu KNLA te sor satanga sia tani Russia ram return sipai captain chojin le ta chu IB somli pali hnuaya bilin base LIB pakuana mi ni in bilina hian kumsari alo service to ti sia tani heng an mi man pani ta hi KNLA brigade khanna prison of war law anga senan ni ti sia tani min miu tang sipa sipai motor injui mun hnia bai ni in sipai somnga chuang an thi sagai region min miu tang sipa sipai motor lian pathum injui te sagai district battalion khanna le alliance force tang kopten nimin ju ni thum khan mun hnia len maina lo bain sipai somnga chuang an thi thu sagai district battalion khanna ten thu chuan siam chang u tanga chuak sipai motor injui ta chu nimin ju ni thum chomadar som pakhale mini somni vel khan chang u township le min miu township goipin to kho inkar lei omna ko ya miao MRA te chang u FRF te Germany MMU te le sagai district battalion khanna tang kopten lo changin sipai motor injui zinga anung beratlan an lo be thu sia tani goipin to kho chaklama po miao CDSOM te Black Eagle Defense Force MMU te Germany MMU te sagai district battalion khanna tang kopten tum khat bainon le in nimina tum hnen baina chuan military council sipai somnga chuang thi thu mi puive hum tu pol sagai district battalion khanna ten thu chuan siamani te chang township te chang chi khotlanga police outpost PDF tenan la a sipai palian thi tanin tai region thawe district te chang township tangpia tai area om te chang chi khotlanga police outpost chu nimin ju ni thum khan mi puive hum tu pol tang rol ten lu chilinan baya inkana na sa taka thlen nuwa he kem hi PDF ten an la thai ti sia tania PDF ten police kem an lak nu hian police tan pui turakal sipai dang ten ral thuam lian ka wangin tual chung mi pakhat thi ti sia tani juni thuma inkana chu chundar som pani pela tanga dar ni pel thengarai ni in chu inkana chuan military council sipai pali thi in pasari in hliaman tora PDF tang rol polama tuma hliaman umlo ti sia tani military council lam hian tuilam le khomwal lama tanga an sipai ta tan puinan ral thuam lian ka wangin te changchi khuate chue chen khuate wing ko po khomi pui ta chu abul hnai huana te biru in antlan chia zanlama ero heng sipai te hi songsin phia khuale te chang police station an khosak thu tual chungmi te hne tanga sia tani
yin ma pen le chang u a military council sipai te bei ni in sipai panga ai tlem lawan thi sakai region yin ma pen township a school honna program hoi hot tu firfiak sipai polte jun ni khan tajau gan barian pdf le alliance force tangkop ten ral thuam len le te in an ka pa sipai pathum thi in pani in hliam an tuara tangrual pol lam hi tuma hliam om lowan tol son le thei thu ria tani sipai thi te zinga hian sipai captain akasuwa aboral ti ria tani bok chutiang bokin nimin ju ni thum khan sakai region chang'u township mipui khel muala len main thian fai sipai pali ta chu chang'u mipui veng hum tu pol CHU PDF 10 len main in an baya sipai panian thi thu CHU PDF 10 thu chu an siam chu ba ka vain ju nili po hian mungyua tanga mandale lampan sipai motor in zui chu nga sin le na di kan in kara le na di kan le ye po sa kho in kara len mai na ben nia sipai thi za te ro sia tale ni lo thu CHU PDF te thu chuwa tanga sia tani Patainchi police station a police ya zate ya ka hlum ni in ye khupuya po sipai motor pani ka ni in sipai palian thi nimin ju ni thum khan local defense force demon disappearance force 10 mandalay region Patainchi police station a police ya zate ya an ka hlum thu sia tania PDF lama mi pui sipai pakhat soidan chuan Patainchi police station a police uichau pakhat chu chonhudar ni le mi somli vel khan kongtan le making kong kho inkara voili kan ka pa ahmuna thingal ahnu loka ambulance in anron phurti na soi chutiang bokin mon state ta fuzarat kho puya tanga ye kho pui lampan firfiak sipai motor pani zui po e ka ba khuale paine to kho inkara nimin pia jun ni jinglam dar kuale min som pathum khan tangyo people gorilla force ten an ka pa sipai pali thi in liam turan omnol thu Tangyo people gorilla force 10 thu chuan siamani Kambolu township ko tangbo khu a military council sipai te le PDF te nin hi chung in ka pin military council laman thi tama wangin helicopterin an ka pui sakai region Kambolu township ko tangbo khuwa in kul firfiak sipai te le local defense force te ju ni ni le ni thum khan nin hi chungan in ka thu tual chung mi ten khatel midian shila firfiak sipai te le local defense force te ni chuan in kana chuan military council lam thian thanema wangin nimin chonhulam khan indo helicopter pathuminan ka pui ti ria tani tua chung mi pakha soidan chuan tun thleng hian helicopter atangin an lakap tin sipai te hian chuang hnia force in chop belin an beile meka helicopter atang hian an kap mai po ni lo bom an thlak boka bom somni panga tanga somthum in kar vel an thlakang an kap reng pa boka in beina chu jinglam dar sari vela tang khan ania helicopter ro in dar ni vela tang nan ron ka pa tun thleng nan lakap leilama thil thleng ro kim chang takin kan la sari lo sipai ui chau thi za thi sia tale nilawa sipai ui chau te in kulna hi PDF 10 la kan tumani kho chunga in ka pa ui chau te kho chunga in kulna hi thlania chuang to chu PDF 10 chu atumin nimina tang khan anon baitana anin kulna lak tuman baita ka chuan ui chawlam hian an tur zawk awangin helicopter an hmang hial ta ni tina soi ku tangbo khuwa hian firfiak sipai te hi thlani chung in kulto in abul hnai khuwa te po lu chhuwa thil ti chiat ten nei thina wangin local defense force 10 firfiak sipai te in kulna mun hi an beiron ti ria tani Wedlet township a military council 10 lu chuan hala wangin chauteng khuwa chena in za chuang akangrala taje township than pin sai khuwa po akhopumin an hal firfiak sipai 10 jun ni khaleni ni jingkar khan sagai region Wedlet township chauteng khuwa lu chuan hala wangin chauteng kho thlang lama mipui chena in za chuang kan ral thu to chung mi ten khaten median shil chauteng kho mipui ta hi ram hnuai laman tlan siat veka wangin tundin hmuna hian eile bar tur ba ka thomno an momo hleya furlai ni wangin inzar hulna tur lamphei chu an momo zual hle ti ria tani chutiang bokin sagai region taje township than pin sai khuwa po firfiak sipai 10 nimin ju ni thum khan akhopuman hal thu tual chungmi ten khatian median shila firfiak sipai 10 than pin sai khuwa hian ju ni khan lutin mipui bungro tha ten ruk saka nimin ju ni thum khan akhopumin an hal ti ria tani tual chungmi pakha soidan chuan ui chau sipai te hian than pin sai khomi puite bungro tha an ruk sak vek nuan hala akhopumin an hal chena in engza chiange kangral ti ero kan la hrelo tina soyani
pongia tlang dunga sipei motor in zui bai ni in sipei somthum chuang an thia sipei officer pakhat ruang helicopterin an phur loilin le chaklama po firfiak sipei te bai ni in parukan thi Macquarie Gen Joe Bays kapasa somni pathum bataliana thirbang nei motor telin sipei motor samrukvel jun ni nia kanggola man panlain yo defense force YDF 10 tumnian baya sipei officer pakhat telin sipei somthum chuangan thi thu YDF 10 tu chuan siam jun ni tuk dariat vel khan pongia tlang dunga chuk sipei motor pariat in zuite YDF battalion som pathum na ten landmine le ral thom lianin an kapa sipei motor pani chia in sipei som velan thi thu YDF 10 hena tanga sia tani heng sipei ta tan pui turakal sipei motor pali thapo YDF battalion som pathum na ten an lo bailea sipei som ni vel thi bel le in thi te zinga sipei ruang pakhat chu helicopteran thiar thu le chu mi chu battalion commander reng aya hniam lo officer chinani an rin thu an soitel bok tum ni in baina liam tor thanem tak omin sipei thi ta ruang hi yemen ni khuan phuma YDF lamero tu ma hliamanam lo ti sia tani chutiang bokin Karen State Loiko Township Loilin le khochak lama kongmi ko khuwa operation nei firfiak sipei force zavel ta chu jun ni khan Karen ni army KLA Karen ni National Defense Force KNDF battalion som pani na le som pali na tang koptenan baya firfiak sipei paruk thi in thanem takin hliaman tuara joint force lamero tu ma hliam om lawan tol son thai thu KNDF battalion som pani na ten thu chuan siam chuba ka firfiak sipei te na ral thuam lian tong pong ka wangin mi pui chena in thanem taka chia kongmi kho khuwa chena in pakhatan hal sakba ka chena in le dor te rokin bungrua thanem takan ru sakti sia tani rengun swepita a military council taruat in zalal hangwa le anupui ka ni in pakhata thia traffic police pakhat po vi ani juni thum jing dar nga le achan vevel khan rengun swepita township Suengia Maundana Phiu Park chunga Suengia Maung Bazara Pratha Zuar Military Council taruat in zalal hangiona tanchawa tia kaule anupui ka ni in hangyo hi ahmuna thingala anupui point kana hliam na takatuar ti sia tani tual chungmi pakhat soidan chuan hangyo hi veng somna in zalal ania ani hi Military Council thop tu ni electric bill khon luite hostel om ten man lain sipei tarualina telve thina sipei ta kutke ni tina soi Military Council taruat in zalal hangyo hi Swepita Defense Force SDF le rengun Urban Guerrilla Army YUGA tang kapten an kapa a om veilama le akut pha veilam kap tlangin a thia anupui e tuipo among tam dinglama voi khatan ka fu ti sia tani chuba ka jingdar sarile chan ve khan kong number som palina kila traffic room kota thuthenga thu traffic police ku sichia chemte vinia tuna hian athile thila usia talani lo traffic police ku sichia hian traffic point a car le bike te dingin poisa dil lui chiam thina bike man te hian uchuak takin poisa dil thin ni in tol chungmi tenan soyani min aung hle thil ti swalan chui tan ta Myanmar military leader 10 war crime danan bo chiate khinani theinan Turkey raminan chui tan thune na ponglak tu senior general min aung hle telin sipei general te dan bo chiat war crime chungchang Turkey ram thunei tu tenan chui tan to thu Myanmar Accountability Plan MAP 10 thu chuan siam Myanmar military te nun ron na khingle turin Britain based MAP Human Rights Group 10 Turkey ram Public Prosecutor Officer lekhan thelu nuwa Turkey ram in hatiang hena chuitana MAP Director Chris Ganesh chuan hetia thil thleng ngai lo chuitana ni ta ka chuan sipei general lu beratanga ahniam ber thlengin khovelin ngai venin a thlirani tina soya khinna lekha thelu nge ni theina tur thupoimo strong message kan thelu tani tina soi hei hi ramdang ram pakhatin Myanmar military te dan bo chiat an chuina ma saber po nia Rohingya te chunga Myanmar sipei te suan na thlen nuwa Turkey ramin Myanmar ram chungchang hi aron ngai ventani tina soibok MAP in military regime te dan bo chiat war crime te zonbel zela Turkey raman thon zel tur thu soin khovel ram sang sanga police te po Myanmar military suai tu te man turin angen ngal bokani Turkey ram mai ni lovin French ram le East Asia ram ko te po in military regime te khing turin anin bo sai mek ti in MAP Human Rights Group te thu chua tarlana nia thune na ponglak nuwa
Myanmar rampuma military council ta dan bo chiat a hloma mi hring thana te chu International Criminal Court ICC telin ramsang sang ko ta te po king thai tura malak mekani thu National Unity Government NUG Ministry of Human Rights ten thu chuan siama Assistance Association for Political Prisoner AAPP ta chin sia danin thune na ponglak nuwa military council ten aram mi puiten tha to zongjong chu mi sangkhale zakwa veran tling to ani kheter media in nimenju ni thuma sipai thiza le PDF thiza report ala khom danin Karenni state bola khele phiu so township in kara sipai pangan thia Sakai region Mimyu township a sipai somnga layan thi Mandalay region Patenchi township a sipai pakhat thia Mon state ye township a sipai palian thi Magwe region Kanggo township a sipai somthuman thia Karenni state Loiko township a sipai parukan thi Sakai region Mungyo ave thung chuan PDF lammi pakhata thi thunga heti hian nimenju ni thuma sipai thizat le PDF thizat khetten media report la khom danin military council sipai somkwa parukan thia PDF lammi pakhatin ramtan anun na hlan ani khati zongkha voina chanchin thar kanang ithak the chu ni e